Esta zona do Gafos, declarada recentemente espazo natural de interese local, albergará este domingo unha ruta de sendeirismo co obxectivo de fomentar a vida saudable entre os veciños. Unha actividade que todo o mundo pode facer, todo o mundo pode desenvolver. Aí fora decía que eu fai un momento que o 85% das rutas de senderismo normalmente son mulleres amas de casa, dunha edad pois de 45 anos aproximadamente cara arriba. É un deporte que se pode facer a calquer hora, podes andar a mañán, a mediodía, a noite, festivos, entonces a xente que saca a calle e que ten que ter algunha actividade que non estar sentadiño no sofá vendo Sálvame de Luz, que eso xa está un pouquiño en desuso e agora hai que axilizar a cabeza e o corpo. No roteiro, ademais, haberá diferentes charlas sobre saúde. Tendremos un fisioterapeuta, tendremos una nutricionista, personal de la clínica para charlas de educación bucodental y de la asociación Vai polo Río, pues también vendrán para explicarnos un poco lo que han hecho a lo largo de todos estos años en la ruta para que realmente se le distinga con este reconocimiento. A ruta é de 11 km e ten un percorrido circular con dificultade baixa. A saída será ás 10:30 da mañá dende o albergue de peregrinos de Pontevedra.